Сөйлей Махачқала. Ассаламу алейкум, хурметли радио тыңлаушылар. Дагыстан радионы құмық редакциясы өзіні берілішлерім ішлей. Студияда микрофон алдына Иса Ахматов, режиссер Аида Хасанова. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Россияны президенті Владимир Путин хисаплайған көйде, Россиялы ва тыш өлкелі энергетика компаниялар Россия рыногына бір-бірі булан хаклашып иш көре. Пачалық бұса оланын тәклифлерін хисапқа ала. Энергетика компанияларын ва хакимлетлеріне аралыклары кыйышулу. Россияда ватандаш ва тыш өлкелі бизнесменлеріне башқалығы yok. Олар бар да бирлик энергетика ахлөнүчлелери деп эскерген президент. Россиялы далапчыларыны тыш өлкелі далапчылар ва хакимлик булан ишчи бирлиги яратылған. Владимир Путин келешектеде бирге жүрөлеген иш алга барсын үчүн оланын тәклифлерине тыңламага ва өзүнүн тәклифлерин айтмага далапчылан чакырган. Россияны президенті Владимир Путин энергетика компанияларны нап-газ компаниялары дүния экономиканы алышынуының күчі деген саммитте доклад етежейк. Оны докладының темасы дүния нап-газ рыногына углеводород чыгараган, яңы ясандыруланы ген күйді қоллауыны аслы мұрады. Саммитне барышына Россия экономикасыны энерго ахамиятлыгын арттыру, шын арасында Россия Федерацияны hukumatını 2020 жылға ломайлап мал чыгаруыны энерго күчін 40%ке кемиту емик масалаға да қаралған. Yolğuvun ortakçıları bütün dünya ekonomikasını, Россия Федерацияның экономикасыны ва nap-gaz tarmağını da ösüğüne, nap-gaz kompaniyalarını qoşumu емик масалаланы да араға салып ойлашқан. Саммитне барышына дағарлар қабыл етілген. Яңыз Роснефть деген компания 10 түрлі документлер қабыл еткен. Ескерілген саммиттен айры дағы да түрлі 10 сессия өткерілген. Şu yolğuvlar, dalapçılar va өр құлықтағы vakiller жиылып, Россияны рыногыны gelecekteki aslı masalaların, geçici va orta idaralarını masalaların, regionlaga tыш өлкелі biznesini kurşağını va başka masalalarını arağa salıp oylaşkan. Forumna Россияны va Kitayны ekonomika aralıklarını baylaulu laqırlaşıda ötkerilgen. Şu masala Россия üçün her zamanla da aslı dep hesaplangan. Tek artağı vaktin içinde Ukrayna'da halga baylaulu bolup, gumma tыш өлкелeni yanından politika razisizliğini göz alga tutup, Азия boyda yerleşken paçalıklar bulan aralıklar aktivleştirilgen. Россияны va Kitayны finans, pramышленный va satıp alı tarmaqlarını vakilleri laqırlaşıulanı barışına birge iş görüğünü masalalarına tergeu bergen. Vladimir Putin energetika biznesini vakilleri bulan yoluqqan. Ol, Royal Philips деген firmanı prezidenti Frans van Houten bulan Россиядағы Голландияны концерні стратегия инвестиция проекттерін яшауға чыгарылуыны барышына арга салған. Саммитне хасиллерine göre Vladimir Putin dünya ma'lumat agentliklerini yolbaşçıları bulan yolğuvda ötkürülgen. Sammitne güllerini olar halik zamanı mediası, bütün dünya masalalarının ösüğü ve gelecekke göz alga tutulgan planlar deyen temаны arga salıp oylaşıuda ortakçılık etken. Şu çarada ortakçılık etme üçün İtartas agentligini çakırıuına göre Sankt-Peterburg şarıga her türlü paçalıklardan aldılı ma'lumat kurallarını 50'den artık yolbaşçısı gelgen. Prezident üçün günlü programması ekonomikaga baylaulu tugul çaradan başlangan. Şu gün Slavyan milletini yazıvını ve madaniyatını gününne Sankt-Peterburg artsız alsız dostluk deyen ulu ölçevdegi aksiyаны bütün Rusya belgilewine koşulgan. Vladimir Putin Sankt-Peterburg'nu ulu simfoniya orkestrını tыңламау üçün Россия Федерацияны Исакиевны атындағы келісіда болған. Şu çarada Sankt-Peterburg'nu barda kollektivleri ortakçılık etken. Göz alga tutulgan emik, konsertini ortakçılarını sanavı 5000'e yetişken. Sankt-Peterburg, Rusya'nın şu aksiya yürülegen 10 şaharını birisi sanala. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Россия Федерацияны премьер-министрі Дмитрий Медведев билдиргени емек социал тармаққа көрсетілген ақчалар кемитилмежек. Bir kemitileуде болмаса яхшы озықта. Тек biz şolay etmege borçlubuz. Şolay etmekni prezident әрі өрген.
Şu iç hukumat politika. Bayrıda aylık alapalar, pensiyalar, пособие akçalar indeksatsiyani da hesapqa alıp tolu qaydada tölenecek. Bir programmalarni kemitme gerekligimizin sebebi biz göz alga tutgan qaydada ösü yok. Şu kemituvni natijasında baliki bir tarmaqlar öser. Dmitriy Medvedev ülkeni yaşaulu kommunal хозяйство tarmağını işi bulanına razı tugul. Ozoqta şu tarmaqta köp çeçilmeyen masalalar bar. Tek biz olanı tezlikte ve çalt kuyde kütmeye gerekbiz. Biz gertileyde barda dokumentlerini ve kararlarını kabul etmeye kast ettik. Tek jıyılgan masalalar bizge tezlikte qas qılıp işleme gerekni anlata. Төлeme gerekli akça bolmağa yaramaygan köyde inflatsiyani ölçevlerinden artık bula. Şu sayalı premier hesaplaygan köyde yaşaulu kommunal хозяйство tarmaqtağı masalalarını çeçiu, yoğuk vaqtin içinde ministrlerini kabinetini işine aslı masalası hesaplana. Şu işke ör исполнительный орган hesapta hukumat başçılık etmeye gerek. Onun ayrıda Dmitriy Medvedev Россия Federatsiyadağı ekonomika hal maqtarday tugul. Ol Европаны ve Amerikanın Birleşken Ştatlarını halkara ekonomikasına ve harjına tasir etken, 2008 yıllağı çetimli halını misalga keltirgen. Bizim ülkeye has masalalar, Россия ekonomikası bilan baylavulu masalalar, bizim dış ülkelerden keltirilen mallan hasili bolganыбыз. İnstitutlarını, olanı arasında yolbaşçılık institutlarını sanyanını osallığı bilan baylavulu. Bizge şu masalaların üstünne tındırıklı kuyda işlemeye gerek dep eskergen premier. Dmitriy Medvedev'nin sözlerine göre Rossiyada teyişli kuyda ösü yok. Şu sayalı çeçilmeyen masalalarını, köp yanı Rossiyanın ekonomikasını iç politikası sanala. Rossiyanın hukumatı şu iş bulan maşgul bolmağa gerek. Biz şu masalаны çeçiude kıyın dep aytmağa düşmeybiz. Biz her gün öz masalalarımız bulan maşgul olmağa, Rossiyanın yanı ekonomikasını kurmağa gerek biz. Россия Federatsiyasının hukumatının председатели arttağı 2 yılın içinde ministrler kabineti işlegen kuyge raziliğin bildirgen. Omimi alğanna ülke alğa bağıp öse, dep eskergen Dmitriy Medvedev. Efirde yanılıklar deyin informatsiya programma. Россия Federatsiyasının premier-ministri Dmitriy Medvedev bütün Rossiya loterey oyunlarını ötkirme üçün payçalıq tergevleni haqındağı dokumentke alışınıvlar etüvini haqındağı qararga qol salgan. Qabul etilgen qararlar loterey işini payçalıq ixtiyar yaqtan yoruklaştıruvunu paydalığın arttırmağa. Şolayda loterey oyunlarının qaydası hesapta xumar oyunlarını ötkiruvini imkanlarını aldın almağa kömek etecek. Finans işler Ministerliğini kömekligi bulan dokument lotereylerini haqında ve Россия Federatsiyasının zakollar çağırağın ayrı dokumentini alışınıvlar etüvini haqındağı deyen 2013 yılını dekabr ayına qabul etilgen federal zakonunu yaşauğa çağıruvun ölçevini hazırlingen. Şu dokument 2012 yılını sentyabr ayına qabul etilgen. Bütün Rossiya lotereylerini ötkirme üçün o paçalıq tergevleni haqındağı dokumentini toqtaştıruvunu haqını degen zakonga alışınıvlar ete. 2013 yılını dekabr ayına Rossiya Federatsiyasının paçalıq duması loterey oyunlar dep aytıp, xumar oyunlarını ötkirmeni aldın alagan lotereylerini haqındağı zakonunu proyektini qabul etken. Parlament qabul etken dokument saylavlar ve referendumlar bilan baylavlı bolagan saylavlarını, referendumlarını natijalarının hasil bolagan, oyunlardan ortaqçılığı tilegen saylav kampanyalarını, ne de referendumlarını vaqtisinde lotereylerini ötkiruvini aldın alagan dokument sanala. Yanılıklar deyin informatsiya programını davam etemiz. Россия Federatsiyasının hukumatının председателі Dmitriy Medvedev bildirgeni yemek territoriya federal ministerliğini ofisleri regionlarda yerleştirilecek. Region ösü ministerliği barda masalalarını çeçip bolmayğanı sayalı biz Irak gün tövüşünü, Qırımны ve Temir Gazı Kavkazını işlerine qarayğan ministerliğin qurmağa borçlu bolduq. Regionun masalalarına qarayğan ministrler bolmağa gerek, dep eskergen premier. Ol öyleşan kuyde yanı territoriya ministrler natişalı bolmağa gerek. Her ministerlikке 150-200 adam qurşalmağa gerek. Yerli xabarlarını davam etemiz. Peterburgda ötkürülgen Xalqara ekonomika forumunun ölçevine Dağıstan Respublikanın başçısı Ramazan Abdullatipov ve Sankt-Peterburg'un gubernatoru
Георгий Полтавченко сатып алуу экономика, илму техника ва маданият тармакларда бирге иш көрүүнү акынагы разилешүүлүккө коллор салган. Документ эки даян арасында 2014-18 жылларда яшоого чыгачак планларны токташтыра. Шолай планлар арасында илму, билим берүү тармактан башлап производство, кооперацияга ээрле байлаулуу масалалар кире. Санкт-Петербургдун губернатору эскергени эмик эки регион арасында тезден мерли достук аралыклар ва байлаулар токташтырылган. Ондан айрыда Дагыстанны жамият бирлешүүлери шаарны яшауына актив күйдө ортакчылык эте. Разилешүүлүкнү яшоого чыгарууну өлчөүнө дагыдан дагы бирге иш көрүүнүн имканлары кеңейлешмей бола, деп эскерген Полтавченко. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов эмик форум яңыз халкара өлчөүдөн кайрыда өлкөнүн ичинде бирге иш көрмөө үчүн оңайлыклар ярата. Неге түгүле халиги Россияны өсүүнү алап аслы масалаларынын бириси регионларны бири-бири булаңы катнабуу тийишлүү даражада түгүл. Биринчилей өз регионуну, ватанını күчүн колломага, сүймеге ва бирлештирмее керек. Биздин жолугубуз келечек өсүү үчүн аслы жолугу санала. Георгий Полтавченко билдиргени эмик Санкт-Петербург шаар Дагыстандын бырыңы шаарларынын бириси Дербентни 2000 жылдыгына багышланган юбилей шаарларда ортакчылыгы меге көз алга тута. Бу саатка вактыда Дербентте 1 Петрдун кабырын яңыртмак үчүн карыш актарыла. Шогар байлаулуу болуп, Рамазан Абдулатипов Дагыстанны Россияга кошулуу тарихинде 1 Петрдун ролун белгилеген, Дагыстан 1 Петр булан деген проектни акына кабарлаган. Рамазан Абдулатипов журналисттер булан жолугуна Санкт-Петербургдун губернаторуна экономика, маданият ва билим берүү тармакларда бирге иш көрмөкнү таклиф этүүнү хакында айткан. Эгерде биз 3 жылдын ичинде 3-4 проектни яшоого чыгарма болсак, бирге иш көрүү алга бара деп хесаплама ярай. Регион өсүүнү интеграция ишлерини бир себептери хакында айта туруп, Россияда халиги регионларны өсүү булан машгул бир структурада яратылмаган. Россиясыз биз бир заманда алга бармажагыбызды аңламай керек, деп тамамлаган өзүнүн сүйлөүн Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов. Санкт-Петербургдагы халкара экономика форуму өлчөүнө Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Россиянын рынокларына экономика өсүүнүн центрларын яратуу деген сессияда ортакчылык эткен. Şu çarada септечи исапта Россиядагы ЕЙ деген компаниянын жол башчысы Александр Ивлев чыгып сөйлөгөн. Чарада эскерилгени эмик Россиянын hükümeti халкара инвесторларны куршама булаган инвестиция проектлерин иштетүүнүн тармагында регионлар арасындагы разисиздикти yorullaştırmağı kastete. Umumi ösүүnü ve alga baruunu yoluna bir-birine yanın tutup kömek üçün her türlü kampanyaların ortakçılığı bulan, bugün köp tarmaklı ekonomika klasterlerini yaratуу birge yaşauga çağacak işler üçün oңайлык sanala. Tek yalnız az sanavdağı proyektler investorlar araga salıp oylaştığın üçün hazır. Sessiyanın өлчөүнө регионларга инвестицияларны курушмак үчүн не этме кереги ва алга бармак үчүн нечик чаралар кабыл этме кереги хакында айтылган. Яңылыклар деген маклумат программаны узатабыз. Дагыстанын печать этүү ва баялык министрини заместители Миасат Муслимова Москвада журналистлерни халкара конференциясыны ва Россиянын жазуучуларынын союзунун съездини ишинде ортакчылык эткен. Журналистлерни масс-медиа ва маданият варислиги деген халкара конференциясы Нижегород губернияга 300 жыл битейликке ва Россиядагы маданият жылга багышланган. Конференциянын 3 күлүк программасынын өлчөүнө өлкөнүн маданият политикасын ва муниципал, регион ва федерал маалымат куралларынын ишин жакшылаштырууга байлаулуу аслуу масалаларга багышланган лакырлашуулар, мастер-класслар, конкурслар ва презентациялар өткөрүлгөн. Медиа структураларынын вакилдери ва журналисттер Нижегородск областынын губернатору Валерий Шанцев билан жолуккан. Жолугуунун барышында регионну турист тармагыны презентациясы өткөрүлгөн. Журналистлер экономика ва социал тармагынын өсүүнү жетишкен натыйжалар, шолайда маданият политиканы яшоого чыгарууну сынабы билан тааныш болгон. Миасат Муслимова Тольяттиде өткөрүлгөн Россиянын жазуучуларынын союзунун 5-съездине ортакчылык эткен.
Rossiyanın yazuvchilarini soyuzuna 58 region qurumlari giri. 2 yil alyaqda shoir va yozuvchi Miyasat Muslimovani yo'l boshchiligi bilan Rossiyanın yazuvchilarini soyuzini Dag'iston bo'ligi ochilgan. Rossiyanın yazuvchilarini soyuzi Dag'istonning shu tarmoqda ish yurgan bo'ligini ishini o'r baho bergan. Miyasat Muslimova bo'lsa regionlar bilan baylavliq yuritigan komissiyani yo'l boshchisi etilib saylangan. Rossельхозbankni Dag'iston region filiali 2013-yilda va 2014-yilning birinchi kvartalida gitchi va uvaq dalabchilik bilan mashg'ul yurt xozaystva idoralarni o'suvi uchun 500 million manat bergan. Shu aqchani 298 million manati sabanchi fermer xozaystvalarga, 30 millionga yuvug'i o'z ko'makchi xozaystvalarni o'suvi uchun berilgan. Yurt yerlarda gitchi dalabchilikni kredit etuv Rossельхозbankni ishini lab aslo-pachaliq masalalarini birisi sanala. Bugun bankda gitchi va uvaq dalabchilikni tarmog'ini ishlagan idoralar uchun 40 ga yo'q kredit berilgan. 2012-yildan boshlab Rossельхозbankda 2012-14-yillarda yangi boshlagan fermerlarni yanni tutuv degan pachaliq programmani o'lchovini yurt yerlarda o'zini ko'rsatmay qasd etgan jahil fermerlar uchun fermer bo'lgan kredit sistema ish ko'ryapti. Kreditni lab aslu sharti yurt xozaystvaning qaysi tarmog'ida dalabchilikni qurmoq uchun pachaliqdan grant sovg'a taqcha oluv sanala. Kredit aqcha to'proq uchastka, jinsli hayvonlar, yurt xozaystva texnika sotib olmoq uchun, qurilish, производство binolarga remont, yangiritib ishlar o'tkazmoq uchun va o'zga murojaatlarda olmoqqa bo'ladi. Kreditni labda ko'p o'lchovi 10 yil bo'lishga yerli 15 million manatga teng. Shuning uchun yangiliklarda go'zalga tutula. Onun ayrida klientligi 12 ay bo'lgancha asli borchini ortga salmoqda imkonlik berilganlik kredit etuvni murodidan hasil. Rossельхозbank regiondagi to'proq pромышленный kompleksning asli kreditori sanala. Fermer bo'lgan kredit sistema yurtlarda o'zini ishini boshlamas yo'yganlar uchun qurilgan. Bank Dag'iston Respublikasining yurt xozaystva va sursat ministrligi bilan tig'iz baylavliq yuritdi. Artag'i 2 yilning ichida ish boshlagan fermerlarni saqlaygan konkurs komissiyaning yengillishlarini barishini yengillik kreditni hozirlamay ko'mayetigan pachaliq grant aqchani alagan 300 dan ortiq fermer saylangan. Her yangi ish boshlagan fermer uchun bank xos taklif taqmaga hozir, deb eskirgan Rossельхозbankni Dag'iston region bo'ligining direktori Hitin Muhammad Hajmuhammatov. Savlay Rossiyada emik respublikaning shkolalarida da egzaminlar boshlangan. Yilni uzag'ina yoshlarda, muallimlarda bek qasd etib egzaminlarga hozirlik ko'rilar. Misal uchun egzaminlarga baylavli hozirlik ish necha ko'rilgani haqida Buynaksk rayonining Tuban qazanish yurtining 2 nomerli o'rta shkolasining direktori Muhammad Zapir Bammatov bizga telefondan taba bulaydi. Giyana zavatacak bir yıl bizim yaşlarımız 57 yaş var. Yegeni zavatacak yaşlarımız 25 var. April, may aylarda yegenide giyanısında yaptırdım. Arttağı buna 3-4 ayın uzağında şu var hazırlık görüp durabız yege. Probni degen egzaminlerini ötkerdik biz burada 9. ayda 11. klaslarda. Rezultatları yaxşı oldu. Sonra halle inanığımız var. Egzaminlerde de şöyle yaxşı ötkerir deyip. Aylıkta 11. klassız yaşlarım. Praxatmay balla baytılagan şu bardaş var öttü şondan. Umutumuz var şu gos egzaminlerde yaxşı berip olardı. Video nabludeniyalar, detalla iskatellerge de olağada yaşar. İnanığı var, alda emek, galopum ötketmeyeni bile yege bu yılgı tüyü artığı ekenini. Bizlerde özede uçun salıp işlep turaşlar var, barda materiallar var, yegeni materiallar, giyan materiallar var inanıtıra. Biz yegeni giyana zavatiye putu Tübejing'de orta şkolasında. Şonda baracaktı bize 29'unda Rus giyazekine izahimlermege yegeni. Umutu var, üstüleri yaxşı yanında yegenide yaşar berip olacaktı. Yangiliklar degan informatsiya programmani davom etamiz. Bu yerda bizning qayg'urishimiz. Dag'iston radioning Qumuq redaksiyasining qulluqchilari ko'p suygan qizardashi Umrahil Gechingelik bilan baylavli bo'lib,
Дагыстанның халык шаири Ахмат Жачаевке тереннен кайгырышаганын билдире. Аллах рахмат этсин. Шуны булан бүгүнгү яңалыклар деген информация программаны тамамлайбыз.